Kliknite na gumb Start. U okviru Potraži programe i datoteke upišite appviz.cpl. Među pronađenim rezultatima pronađite istoimenu datoteku i kliknite na nju. U prozoru koji će se otvoriti pronađite program Windows Live Essential 2011 te kliknite na njegovo ime. Kliknite na deinstaliranje promjena. U idućem prozoru kliknite na mogućnost ukloni jedan ili više programa Windows Live. Potvrdno kliknite u okvir kod obiteljske sigurnosti te kliknite na gumb Deinstaliraj. Otvorite početnu stranicu Windows Live obiteljske sigurnosti familysafetylive.com te se prijavite pomoću svojeg Live ID korisničkog računa. Pronađite poveznicu Ukloni računalo s ovog popisa i kliknite na nju. U idućem prozoru označite potvrdni okvir Ukloni uz naziv računala i kliknite Spremi. U prozoru koji će se otvoriti kliknite na Ukloni.